Kyangwali omu district ya Kikuubi. Ebaruherejire mu office yo mu Kirwa Bunyoro Kitara namba BKK akashari 10 akashare leg akashare 2 ehandikirwa akakigo k'ebiragiro omu makagu bwa president hamwe n'abandi abukiri kukwata ho abarimu RDC wa Kikuubi Amurantu Musime nayoreka ngo mukama Dr Solomon Gafabu Siguru wo kubanza takahandika ho gebarahayona rukuhereza itakaba turipona Veterans Association abarukwebemberwa Gideon Tumwebaze afogingira sigene cyo yomukama yafoginga siri yomukama wabunye okitara olukya basajja Solomon Gafabu Siguru nti abahere eka nkumibize itaka mucyari cy'isangwa Nyirongo mukabuoya na Kyangwali mu Kikuubi ebareheka handikwe beraru na mkaga byokwezi kwikuma mu mwaka gw'2021 bwanyuma ya Gideon Tumwebaze okuhandikira amakago bwa president ekirukoreka ngo abwino mukama wa Bunyoro Kitara yabahereze baruha ero kuhamya kubahereza itaka ate abantu bagera beteranizo mu group bakagene kigendera yo kunyaga bunyaga itaka lyabo ekyo tinja kwikiraniza Andro byakutaga mu Kirwa Bunyoro Kitara yanga kugambira ha kamera bitu ya hamyangu bigwireho rubanja orukujinjera umukono na stamp yo mukama ahari Gideon Tumwebaze ebi biyona birukubaho abaturo mbyare bihikine n'ekibira cya Bugoma barukutongana na company ya Shikare ya Hoima Sugar Limited barukufaswa ya Mairi Itanes company rukugira ngo nizumwe aharuswa ya Mairo Averniverez babapangise ku rugombo kama bwa Bunyoro Kitara okuhinge bikwije kumara imyaka 9 na mwenda nomuntu yakuze mirundi 3 ekibuzo kimwe nakikubuza mirundi 3 nabura munindina ngaruke muki nagmaninja niyo mu batripon kandi nyongire ntekereza kandi tintina kibazo ngwitaka lino tiriri lya Buguma nkekibira itaka lino liri obukama wabunye okutara kubera neira bikubaho kane bibiri itaka lino waritukuze tukaruturamo kumara mu myaka 2 mu mwaka gwa 3 twaruguru